Kako, šta možete da nam kažete, mada u redu, rekli ste dijagnoze da se ne leče, da su potrebne da počnete, kao neka početna tačka. O virusima smo pričali, to jest o virusu. Šta je sa bakterijama, šta je sa parazitima? Svi sad pričaju o parazitima, da sve bolesti dolaze od toga. Vam se desilo da vam neko došao sa tim, da ne može da se reši neke bakterije, na primjer, dosadne ili parazite? Naravno, gledajte, do mene su dolazili ljudi kojima se raspada cijelo tijelo, koža, znači nemaju 10%, 20% kože na sebi. Postoje bakterije koje rade šta rade. S bioenergoterapijom može se uticati bez obzira kakva je vrsta i priroda, na kojem, da li je neko virusan, bakteriološki, ima šta god da je u igri, znači možemo raditi, jer liječenje ne radimo mi. Shvaćate, liječi ga energija. Energija nosi u sebi informaciju o ljudskom zdravlju i onog trenutka mi prebacujemo energiju na čovjeka, ona energija odlazi po njemu tamo gdje on ima potrebu i pravi sve što treba da izvuče stari program, da unese novi program, novu informaciju i da se desi iscijeljenje. Jer taj čovjek koji je bio sa raspadnutom kožom, on treći dan već dolazi, pa to je sve u otvorene rane, limfa, sukrvica, nema kože, on već treći dan dolazi sa roze kožom, znači munjevito iscijeljenje, bez da se zna dijagnoza. Paraziti, tu o ovoj temi bi mogli malo dublje govoriti, sigurno ne bi nam možda i cijeli dan bi trebao da o njoj pričamo. Postoje neke bolesti koje su uzrokovane parazitima, čak jako možda mali broj ljudi, doktora, uopće profesora, doktora, većina ih nije ni čula za Morgelovu bolest. Znači ima različiti bolesti od parazita. S bioenergoterapijom se može liječiti, tretirati svaka dijagnoza. Čak i one koje službena medicina ne može točnu dijagnozu uspostaviti ili ne pozna. Znači, pojavi se nova bolest, ne zna, mi možemo raditi. Zato što nije važno naše znanje, nego je važno da mi znamo kakve tehnike treba praviti, na koja mjesta treba postaviti energiju, koliko, kako. Energija je ta koja će napraviti iscijeliti. Mi, terapeut, ne liječi. Tako da možemo raditi, da li su bakterije, da li su virusi, da li su paraziti, sve. Jer ja kad sam radio na osobi koja ima Morgelovu bolest, ta je bila jedna u Hrvatskoj i znali su još da ima jedna u Novom Sadu. Tako je došla kod nas, izliječili smo.